broken hearts. Akwete obonsa monso bia onfere obi otimichi obi a bibia se we nipa nko a wo tema de ne ara broken heart we hye bi wa promise yo dofo bi ene de ma okrampa obi a opena sem obi a wina wo tese wono mu ensuade mu bia no obetimi agubu akoma e wo kwan bi so a ebeka wo pa ti broken heart de enfere obi a na we na tese next story amensa akam de ebeso broken heart ede na anferehwe akoso osofo a woso ni nankopon ede na safo nim preachi nyame aseba ede ache na safo aye asori anidi ede gathering of saints na wasofo we ne kanchima bia na ngar woni no ni wo hihyo kakreja ede amba ware kran pa ese wo mu hu omu yenti ko hye bibi ne kanchima na woni no airport kakra de nyama anko yie nyama etidwedwe mu nyama ye basa ntie nam so emo wo temtete ya na wo temtete no ba ne no na mo tata se ye dera so fo ba de so beta mechi akọ ne chende lai won konda won ye da osofo ne anu na de se wo no eti na ye so won pesofo ne nti won ko ne osa ne chi enko ne nchen osofo esu apacho bia bi as for banner and address one name Emma and Samuel and Cantina said, so for the broken heart a yaw, or banny skin, or brow, or dana, no ban, no, and it was no super locate that, no so for the shop. I said no a yard so a yard and a yard name, I say, oh, Mundo and Montina said, the only way I'll bet to access to a banner said, will be through a year, need I see. Now I pay I was sending the monas wobora as a funny monas the royal would do dining monas will do one media whether this is my faith. See me, I see you. Now the face me, I face to the Becobia so not to say apostle. No, not to say was not pronating ya wobo cocoa, Bami and selling yan bu efu, looking at the money and bu efu as I the county. A buffo and one more day and what they echo be a yesterday no as well. What the every then or the ego share by into one day and yet as a break a profit and was sunny at the ego or bano as so. Now no that the average dama for she say no also for the Evan saying that first and foremost can't crash who also for keeping girlfriend crabono asema yeah go asema but I do one that say nipa man of God man can one of God na ebentio nipa to suka kra no nipa sunu wo mu kakra nti no ya obey me obebi tin the relationship no mu fa sa na no go crabono no mu fa ne sa na de to na de dem dem na be fa ne sa de broken heart eza ko bro ba dia na so asa wa trash ye eteno de omo ma na shopra dia na so omo ba wan ana so mo fa no to nti de sorry man say osofo no wa fum very very much wa fum big time wo mo de money echena entimi enye na osofo yi din a abeto ja ene pastor prosper and kanchima okobro no din so ene marisa na sena asem no ezifa akoye no akoye se eye osofo no sen mo tifa ebro oba no ewu ni se wotena so na se do ye no osofo ntimi mi ye kakaso mu aso na se me ma asori fa le pa cho na te bie etu atwa na te se obefa mi obetwi edi obefa mi so kaka nti na no so ekobo eye apolitifo amane na te apolitifo so ebeche rum na no na ye wo mo ene na etim botemo wo mu nte wo pie fide ma me hu etutu moja no wo so be di adanse sa asem ne no print no apolitifo so edina so abone ka yesika so mbo $10,000 for physical abuse na no wo mo se treatment just sika ne dia and as I say offense no ebetumi ema no akodem for 5 years no 3 months so ka wo bi nteno na akosi a sesi ade ama wo so for no nensem emu ayaya that be home baby a odi ni hawi efa na ni nyem no ensem wonyem be ko sise edina the same friend say mema dodo na bi esu a na seitem no
aba wo so a se woni oba eldele na in the dealing no na ankosen wo sifa penu eni wono no ani so de hu eni se ni wo pen nyema asifa amfa na afede adane se oba na ba ne tanfo a wonya na enka munu won na obi na fi so no na za akot na so physical abuse because relationship no dey ego yenia wo be mo to na mo oba won fe wasem mi menya tenka ma no ba na ka say okay mkoju wana say mu onu so no so wasem da na so aja tun so okay ene mi suma dia tun ye nkoso no ne tutum ade ne ya de no no a wadia tun ba na chi no ba ka say menya nya ntuma na say me baby ma we no ebru film no ene de Antiasiapam no antiasena nsa nya adwuma bi ma nya adwuma bi ma ene si obi abetutu na kwa mu na obi afa na kwan na de foforo wa ba kunya because we nya ware no aka say divorce ebem ntie no mra ne de kika wo da bi we your relationship and we for akwa ya e ya obesho bi foforo na wo entime na want asie na enu ntiri wo bro na akwa say de wo tito no so fa wo de so wo ye ne sa akwa eno so de na no so one foul lie on fan say contractor FM on go radio on do go kra obechechirwa ma ho so we say yes emra wo a say woni performa etimi ema no etua ne fom so eka nte no na abe yo so foi ama ne hu at the day oye aspect of losing asafo any ebiemsu no of going to jail for 5 years and ampo suochia esike so mo $10,000 no akwe ensem twema menchia eye SMD e wona baba ba ni niam no yemfa futuo efi ni tutu mema no so obabi a wapeno apne so amawo na ma na nte kaka no ono aba no kasi mo mpebi ma emfa wo eka wabo me se ni nia no we if I say bad debt kan obi an chose boss aka no na ofu pemu de bokan o katra okra pa wo na o che pene na wo boss aka ntie no no bad debt mu se wo boka na to wa bra boss we nye enya so enough say no ntinu wo be bu obi ba ana so be che obi ba wa fo na so be ni bia ense but be ngwa go to the earth and say wo be ruin your life by pouring acid on you, acid attack no asawa brabo krampu no saa de no enye na so enough so betimi ededi obi ba saa de no nti so wonte wanse da na no mra kwan so no to betima ye case tan for me go afford on the way a no ndo aye no ma sika na se wa fi upemu da ye bi na ade na nya go ye na te se wo be fa wo tan ede ni pa ne bone de eno de ni brem kwa kram na kra enje emawo bi ti na mema mo ndezente from that interpretation for some na me be si ade nche bia wo fa wo ge no wo dia na fa to aye ewo too much age comment section now share video way on other social media platforms follow too much age or Instagram Twitter so at too much gh_ Facebook too much gh nana ma me di twaje no AC na di AC no me kan say what man subscribe me da wa say makram ni